kan online TV channel and manduni sham kosnyak malaya nong rice ni en wale shanga jandang jogwide kel ka pai wero ronkin dang ro jandang ro de diech chukon dot ko gwatot no bana we kar won mi jidit ron kina dang ro wide jandang ro bakel kenyam gorje no bana right ke report bana kule we ko new year then me take a message me bolat je bele olat ke jwak gorje no de report ni titi de ke nywa ye kel ken kono we ke new year ki ken kono ka tin ko ken man yam balat gwasme be nyot do badan ki man chalat kume man tere we ke nyirol ano jen baro itinone nyirol commissioner she can SSPDF she can condemn order she can la wone ne de civilian de ka evacuate ke de ka George are which and gwad mete SPLIO tetin ke gwad ala konden cha control kuma SPLIO lat kenen go de na de ke jenten neme gorjeno benwa yekel ko ripon mishanong Nyirol County Commissioner merdian gwasme bokulu we ke report mo gore jen wonene bane rajen chalat MSF no MSF organization mo lana luga kawal kuna treat bana mandan jikan lat kalanken bana nyake report dan chalat ke kwidien MSF jikala wonene chicken their staff members chicken ke evacuate lane kien a lot like international staff yere ko la doctor ken Tisha Nuari dio jaka jor ne to wachi kan ge evacuate ba to ga jen ler me bana kula we katin ko ken we ne ko kore lat korodian men yam gwasame men bukona ngach an Michelle ke me MSF ke Medicine Sans Frontiers ki MSF ken chicken evacuation jikana to chicken ke staff members ka jenelze care facility rewike lankan town chicken na ne ken kan ka roach ka jong ka Nyirol County ka jong lay state wa we kan ka security situation down le road no of course kala wona ken facility ni dual wal ke dual wal kana gegen full ka roy down lat ken kala no chicken e ken tilla international staff chicken ka wonya gwazo mo ke chicken ge evacuate ka order chalat wude shal kame general lure kong mechi kon war gada chana je kwen pan men mandan ba kon di ala chana kangach so right now dor chala serious ka jan shanga diok she MSF organization she can ne ken dial she can la no she can ge evacuate she can ka watch ngai commissioner mo mission organization melana lwaka wal ko jen shala doctor without border la na la ka lwaka gadi tiene lwaka ne dit loga netin kona ndong te bo dong chaji ber kor ke chaji muy ka bot loga jita ram ken mi chikana lok mi chiga jen we mean that you the gen go take ring le roda so ko kuje mo chicken kume right ke kiri kana jogo no ne dera gwano ne dialan content wena mo la civilian de ka gam no no ba chikala do ne shengen nyame dane chana bu ka je ka chen dang ro bangwan ka jen paye me la pay wero me shukuma kir miyadi chabok ke chemical me chala incendiary chemical ajene chemical ngai kon diala me chana buga jene ka nasir amala lat ka burmil yo me cha yor pin be pen la jak ena gwata je jajo be jawang jenta dande tin so me che chapon che jig bo pon be len la go bila ja lenye ka jen bo nagaji on spot gwata dana che chupondu ne ka ngwende kiene tinge che tajo no la janna ka gwada mona kami ci kan ba pondu ke li baje yot so na mo che na che kana siam sef che kula ro ne kan shenge dana che tuok cha kan nong pe sian shup ko wero re ne dang wero to che tam ke yede je jen tet ke dien kane dang wero to kane ji kan ke tweet lo te dul wal jeru dien kan yal ka gad tiene kana wunti dit a wona kamen jo mo mi ci kan la de ken ku kan kuma kirm yadu kan le jogo no ne she chuon ko de ne ko la civilian de kanak chikala do no NMSF ko jen ronkin dangro jen dangro de jeme akan tiken ka attack ne chu ko badak
gwa dan tikatin shi ka jen bok pai we kan shi na shi gwatin cha bok kan shi bok shi de shi de pen bon ne dul walien ko gan de shi ga pen ke strip la gwa da la tiare ni ala shi ga pentin ka shi ga pen tie ga dul wal no ka shi de shi ga pen ka market gwa da anti sibli anti gatin a jen me nyu da jen wo media kan e kontra la GSS PDF shi ken sibli ani special nuore shi ken ka lut so mu nyodo akene media ga jen mu ku kan ga le ba kwet ke jamo akene ke jen 2025 godang badek tin konan chaka maktin kan ci kan dul dang raw dul wal dang raw ci kan ga gek no ka gota kon cha fek long e apanal ka jen jonglei ke central equatoria gota ti ka te cha yaraken aji ne konti la SSPDF ci kala ro ne ci ne te ka 40 years runi jen ngwan le ne re wik ka South Sudan ban mi chene me kan man to en gwad mene jen me be long kene ke jen 2024 tai dana chicken assessment chicken carried out ke je ki report dana chicken no kene ne chop ke kini to ku dang badek kene chicken ka moy kawal ne to kene kan toy kene de latken garar kene ne chop ke kini jen badde gudan wan kene de cha toy ken ke chicken ka moy kawal so lat dia lan mudi de long so e kala de won teme ki te da che te keris so kujimo bene evacuation bene lat ko chine goro dong te ke ne kien to bom to be win to gold ko kien to dong de mo kerek so ji karen chu wo but kan gwa dan chi hoten kanalat but chi ori na na met ka jen dor dan tin wete tin ker mai kona no an kumi kir mi yadit lor ne jala to no ben were be kana na me mede yina ngade no chi MSF chi kan evacuation ji kana lat kene kien lere ro gwasme bala dunyirol commissioner pa nyo yikel gwasme ne nyirol commissioner she de ni SSPDF che ko condemn kata jega dan jikala region all the civilians should be evacuated especially the kolan nuere ba ka watch ka weekend kono tikitin kai kono dor to ko dor nuere shika got GSPLIO ngai kan got kono tikitin so chana report cha lat ki war ga cha gor gwa me chana jeling ala commissioner and dan and curve me ke with me la nyirol county commissioner shede ni SSPDF chaga jogo no men chalat jega wuda mo chala Peter gar kot kong dor jen she warga chaja gor ka ki evacuation ka chala do nena joga SSPDF chaka accuse ke chaga gwan ano yen man ladien chetre ngodni unlawful ano bia civilian bia ka target chide me chalat are wikalankan gwa misha market chaje book and market point and what nede kono ten chika de ne telekamech kaneti motla ordinary people kuken ka kwakien letken kon letken ka then si ado ko din civilian din ga target munyo do mala yino nena yene ko lan wer woje rudu no gwada mo gwada dana TSSPDF ten we mean that obi an wer biya ga target urun biya kula da no nena ne de ti chaka use like human shell and it kon la GSPLIO but evident joy kelon gwada ne gena tne market sia video ne ke sia ganen ke sia turun sia ganen mimo jene jendang rod bakel sia kenek ke chenge dana shukuro mo je to ga me chire nyal che bok jone de sia ne kan dial yuge lure kongono ne de to kan dial ka civilian shi gede nyu gwada content GSPLIO tin ngayen ke ngum sia ga target so in military there is the target gwada dan ti military ticketing shi kan de target civilian sia no ri sia ka de nak ka do mimo ladiyene e ba kulu woto o TGSPLIO tigitene jenatal te chali GSPLIO on gwadama tene civilian especially and market e dana shiga bokten chala no gwadamo ten civilian ten shawar gam cheje gor ka changa jandang jokka pai wero ron kin dangaro widi jandang ro widi diech ka kor ke me CSSPDF chikano odor chikenetu me chi lure kong charai ke live video ka shawar ka cheje gor mi chikene pimenu en ramimo meteke SPLIO control area badil baroda dilwich ke bayigo guardian komo waji mampenya day sha kume kirmi yade charge betich namo amele rode mugi kon mandan tin kon lat krodien so gat ko tiala de wonene rege dana ci to chen yandang rod bangwan jene de wan cheganek te la civilian te chemol pin gat kamen especially men kene de kon chili ulong kana gat so reng mudit
jibon de kon chitana chika riar jermangai kona kanga agenda ina SSPDF so lure kongen agan nuori jen kana gani nuori bane ajala kon rodan kula ti no kon nuori ran bu kon liak ka samta mi gi baliak no ngaga ramtene ka jano ramto buoni ka pai kana ne lo min da chikana dier kan nuori kon ne kenke ku kan le secure ne position gar shal ka me kirmi yadit so mi chirkana me kir me lede o ban nuori be kana ajan odor dan tetin telo odor rodien so mi bana ngaji no wodi whatever information mi bin ga kir chin me ko na ngaji no me chang chala no ete commercial ke national breakfast e bare cancellation ba ji lar lo bana bu te kamal tara ke liu e kai e system ala mal chi mal nuer mi chala da kir no te mal chi mal nuer mala ken ne ga tin ko kien tet ke jang ke ji ko tra me bi some people tin kon te ga nuere te la nuer we tin kon ya nuere akok don kan te kamal ne ba te mal so mgi kone mene kone shanak SSPDF amijia charo da lut kiche chwang so raina bu kone ngaji no nene wado kon ke new year ka ruon mi jidit kume real road ka ano benwer be ka bok re loka ajen mutike jen milat mi shalat pan ke so kui kon dong da la yoka we dong la da la run ko run wang ano gwadrin wertino de ka bok cher ngai kon no ajen la dan let kan no gwazinar dultino ni special time me kula kona ngaje no bunar dol gwaskel chike mo na ka new year ngai kon wala kan de gwaskel dong ba celebration ba jela achang liu kon bala kona le reide so na medala ajen gwada dana dong de kuma kin jadi dara boktin ajen mu kuyela neno kari pone ma chana lingano chiama sef chicken ke ba kwit ko chicken goro no run dong bene ken buko wo tere nen kon tin tin banak so it means that mishi am self chicken can evacuate any information a chichuka kamo kana shukana to koken don't chaga you know what you do no gwas what you do do well they left hospital open ke local medical ne ko tup ke wal dul wal no tup ko wal la local people ko tup ko wal ci ne ken content kulela international staff chike gien minyodo there are suspicious along boga kon no don't take mi chikana latken no waje rodun ka dong ba ne kon ba ga lon nak ko jenta dan le rodo mi jen ka kare kan yularo dul wala ga ka ana jene dial so mi tike intel mi chikana je so right now ne me amle rodo mi de kon ling kie de kon dial tike ngitin no kuma kirmi yadit right now a jeni belonwer land no beje bok jen mi tike jen all this in order to top many so wo ci gori ala ka already ja kon ko de kon ne kon jogo no ne widi na ta shunka ko ne de ti dwal kan ka SPLIO chicken de ne SPLIO chicken ga bogla kan ya bong ni civilian ka mo ngai kana mo ja SPLIO me changa chicken wati kana ka so me ne de nyen kan ka kade kan cho gwa dan tikatin chika de le ya nan ni civilian ko ngai kon diale en ja SPLIO chicken la wo ne bika korpal cha dar kuma char cha jello so jenta dan le rode ja so ne me de la agenda na gore de nyaka kon kel ka kuisa Sudan ashana bendoran ka gambele en wala wo kon ka new year ngai kone la kona target tene bear all the time so de raje me der we ne kon tin la tila nuore ano bear carry the any time de kon attack doran ka gambele especially refugee camp Pinyedu Tarpam Kejewa mo koni yo ka Gambela la Gambela city wada kon de kon mak ngai kon e jab commercial 7 minute ken area de kokien wona ke issue wada kon tiek ka bar ashang ma cha wucha je control federal te me kan le don ke kan jel ka wero ne kon titin lat ken ka tibej badge ngai kon no tel mi ne kon lat chane kon wan cha gan tar pam tel kor tel mi chora lat chin men chana ngach ko nguda go ingen kon ba kan bar kana tin no bu gnwer bu kan connect kan information wan ingen galat kan bu lat kum bu kan connect milat kan na won bo so she new to me is not new thing but ka tana donda la new ngai keje ene kon la nwere ano ber ku kene kon la workers nuer workers
ku ken ga target ma jaga ko ba baje long ko ke jar wona me shi rone tar shi 2024 shi 2023 alang wala wona ken jek na me 2025 mo kon ga 2026 so me la de yen o mi ci malje bene bo ga muktabdu ga the no take to take a line kerun chaji ne guru nobody will care about you ku le la ne kondang de chan na ko tiniri dit ka cha ka na ka tel mi cha chul chang do chalat so bare kan bi ne ken wude da ne chan na ga gambele kan bi kana shol kan wer midit when ngai kon bo ko chi ne kon dit kan nak so it is just obvious right so ngai kon no meditin so she knew ko kon balanarin kula gang ka ngu ke shabala larke kon chi kon week ke everything ka gambela we are weak right alat kona ka ber shikoran defend we are very weak ode kon right Canadian Council Highlanders tengai ka mandana to shikor right ke dini ken bane kana ka kon tin alana mi shi achu ka gwas ber rudun le la moy ka to ya do be je gwich position la je gani je ba take charge je mi shi na chi ga liu che ne liu ti shikon bi mi lo jong me don chairman to but ber lut keneje lat ken no bi ken makod bi ken mak lat ken no bi ken pul ko bi ken mak kangai kono bo e obvious man dan lat ken no de ken mak any time it's not new report shala de no wa ken te ken ri chuka 500 te jel ga meken yal we all know that one were kontel kon match especially gambele mi shan wori amaktin der baje long but de ne ka tin ka jodan cheling de ni atila de ni federal kone kono te ni ula antaram te mai keke jela na kula relay ke de bunyone kon wikeliu mi jira mate ga mai la yu yakabo ba mai de baje nang so tele jigin be atele option chengene di albezalot kwat na naro walber ne kene kono nakana ke de ni police ni tigan di alkamech so jenta dana te tinga ka so ne ti team na ko kono sian ka ba ken shi ko ran ngeje no ko kon mun shi bunga jino ramme gwantero la beje long la gwawo jin bu gwantero bi ngaji no ramme gwantero so ba ni min baro de dil gang urunte kon ci gana bogre re dul re chojne re lo kusne ci gana bogone no wal ci ke 7 advantage ci ken bogno wal committee dit ka jandora ci gana bog me bina ken ko digno bina liu so no mo le rod right now la weekend go to kon ti ke ko la jit ken ka riat to year bi na bugan ko attack bu ren bar so mi na pere ka chana nak chala ke run la wona ka wewe so kon de rodan ti jeno ka run dang de bano miero no bu kon dung ber bana jarit ko na chi yin chali ni siang chi yin det ki chi yin no ka yena ka yin human being ba yenak la kwera be beleti dong bunweru na mat ke kwide dai bu kwera ben bunwer dong bunweru den mat kwide dai tele mi le rode chin wari kan mira no ngum nakana kana la mi chete ka mi tu la nyurien biar chol dit ke ngani all of you including kweru nan te yen ne me chi sial chi politiko mo nakani yitin la gol no biar dun mo ka dom biar nyur kel den biar focus ka manan de yen kap chonga je ara angali biena mo angali kono mo ka tok ala nuwari minga ji background dien long la dol ken ka kwer we mean that enemy jeng mo tore nuwaram dan de kap chong ka kwar nuwari jem rena ne tama mi ji kwere ben la ronya ne dial ka kwer ko ngai jaram dan ti ke power jaram dan ti ke pressure ko kon ke jaram dan de kon nang gwa mo gwa mi ji kwere ke mene dial de ke but I'm seeing things clearly in one ene si kwar kon ti ken ngai no ti ken ne ti right ken ke mi ti ken ne ti right ken ke de ran de la bume te de long de ngai no ti jogre ti ne ti ngwan ban mi ti mi ti tuop la na la ka luang ko mi na roch ti kwar ti borach be loina be chute be chunier den be chune te mot don kwet kene lat ke ran jor ka don chi jandanan char don te ke nyinga ko ken te leda e kuma ka ko don de dire ko modero da kapchong but cha ja ngai ke ordinary people ko di din don fight cha ngai ne dialo don you are fighting ban ma gor ke long jene roi ni ke ne ku ko che bilia bro da kapchong muchala kono refugees re dwaran ke gambele ka bokene chi kono lojre kuma ka we mean that chi konne rite lot
so yen kwan were te de gambel tin ke power mi dire long mi ma de non ka je kon ci ko la no na nyin ka ber barat ko no ngum nak ber kon ka je ke that long nguna ka kwe ci na le la ni ti dit ci na kwen tana ka men tana ka dur ka je no wa mu re wa mu na ka na chu men teme nga gwiji aga du bi lo kap chuong chenga dana ci liu ke nga gwiji what do you think will stop that me not you jira madana kule tika power on teme yene ko dial ko na tika power ka gambele gorin charlong malalar ga me siyasa gare de yene ko pel bone I know yes nga je style dan de gambele ano mi jira mo ci wuro ke jin kur la tege nore ba ju la jor ko ba position dan titin then ba ukan so la ko la chwa give up ba jimi ete jin raji ti ramo bur komdu ko tene di dier ke lian nore ba mi shi lat we guru no chana tene ne charan mat buna nyur gwa kel ban te ka agenda mo ba gorpin ano kon manaka kon ngu den bu kon ti ci kon bitin federal government ban tini ne kon la ber buna nyur ke la da targa mene ne ka jen run mi a charge no binare nak dan ba chu ngaje no binare nak tala munang federal government is busy with their stuff tiken ka situation ke na kwente ku ka focus tin so gwada me a kwen war bir yala kam chugi ne kwar dien balo ben run belo yala ke chimala larga mente me yen chi nga ka to le ko run la live no ne me shi dung shi nga shi kwar shi nga e kwen war dia jin kwar mo roi ne war dia tege ke tit kedu kitam no dor den balas let ba je execute so ti ke long ko din war dir ke get right now but me la ram ya bit chi nga je no ti kana like me I know ta ka nwere we mean that den war ga de din ngwagwa the same thing to you ko konne kutine koro wade be mdi lat kan wer mangede no kono tin koro mdi je ka bo blare go we are there but china daily ano bana liu ko position ne ko le la wi chop de tam sha de gona la na survive to kon komun en buñ bani ngay kenen en ran te ka dor mi jin warden buga ngaji ngaka me anwar mi bar te ka bar ba to gwade amma jangano no ma ko gwade so mo kwaji la de jek ta la yene bina nyuru la community ama majority people ga gambele ne tin kono kwal gwini lo tele ka lot ya majority people ngono kon ban ngon dan chele tel cham telot akan wurte wal ne ke yiten chu mena tama tel mi chona kap chong cha kon won medan ke 2005 to 2006 me la we ka warda ne nore cha kon ti adan wote ka te warda ne yangun but that was a systematic way we berbe ko nekaje men we baka diene ken kan wore kan diene ber men we gar wani lat ken ci rwande lat ene te gudien ka yen wore kon la kwar mu roj diene ber ka roj mi jeng mi chekeno ka yen where are you yene ni amum gang yene mo ka jano ber roj ka social media ne ken dia roj ken ka buñ ka kwar te kel ke ye ka shi roj woni yosa lebdun ala dur la real ga kete da kwer dana tenia ko ngai jeno kwer shi dorar position nan titin shi dorar ye gurno bi utilize bi real ke gwa den bi man dan de lonka nuare bi lat to mor ba lok ke ji chile jien chira den chile ben den brara dien ba man dan gwa dan shi banten be le bijek bat jien ka do mo gwa so kwar ngai ne no de inte go de galat bat pel yene ka ran ngai je no de mo gwa de je lat bala ja pelle ku go dong te garam tum roka ku je mi boro komdu so bi guje na wa ne dial ka wena cheme pai tok tar pam e ngang nom gung ni kena wo china den link kam ni ken tela koryet bana ku yat pin so me daga like that ke more than 50 people ti chanak ka ba dak fin zero tel me cha kuin pin so nyu de no kon tele kon mat tene la argo en wona ne to kon mat kon we do not have any unity in wari anywhere so Sudan, Ethiopia, anywhere mu kono content men gije social media akwen metir tino mi chu gije na ni lo der jegiram mun no gode no der jalkel lo der jet ko ne ti chicken dier nyaye ka tanda tin wore keje so yen gan wore kono kel kono no gan wore gor je no biar ngaje no ti yereri kamedit alar ko no wore cha ka luang ko de ke wa lenye wa ngwana tut de al yer la lat ke ka odir no der jerit ka men dana che gorno balat me gade tiene kwetken ne dir tin ga tundien so bu kon kulo wena dien chana miruni men ke wuni ngani
all of us when nyet ken when doli chana mir ke future gan kon okay ko jen do dan bo kon kulo nyam kuje Gambela doran te rambi bananga kon but liya baro da dil caption chuko mi nong liya ni siang ngam mi chana grun the rest will continue chi jen do dan de kon chenga jena so jen report dan go de kam yene me so ko kon ka 2026 jigambel gang rodun tonight men run wante adara kon magane time ko ngai kon already chikana relaka gang rodun gwa dan yen tenone Kone di chaka give up already ko dine ya come information all the time but Gambela like me check give up no one so jale trika gan wer go ko ken lat ko manal le ro Gambela chu kon we give up ko cha anwar cha lon ko bajer waje milnen yana ila ne reponi mat no ne meten kan obne chum tod negative ko chatel way out kako chira mutod gwa chira mdit gwa china de ni chene mo ke tare kana wayen ke yene la ro ni yen bang lora bang ka action le ngu action right obnate ke unity and then unity ban rin ko lot but without unity chi kon dan lingua scale la de jor kila radien jor ka chi gurno den aramat so ngum bukul gwa kon so zero but chana la ro ne 2026 ala ron mo gwa ashi la ron ko bili liuno kon ala ron mala la ron mada chana realize katin kon in chiwe kenen kon bana lelet chadan mat a unit dan ala wo bu kon di ala kon je kon la kon bana kep kel ka bana ke woch godam to content so jenda na go rede nyaa kon kel ene ko smal te kon kel ko wodan ke new year 2026 ene biya te mal